kiganiro cya none makuru cy'umunyamakuru mwabyumvise mu kirango ngewe nitwa Nyirarukundo Xavera uri kumwe nanjye Jean Daniel Sendayiga. Reka twanzikire ku byanditswe ku Rwanda jondanye by'umwihariko ku nkuru y'uruzinduko rwa Perezida wa Pologne mu Rwanda aho ibinyamakuru bigira biti iki? Bigira biti Perezida Duda yahamagariye urubyiruko rw'u Rwanda kujya kwiga igisirikare muri Pologne. Ni inkuru agarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo BNN Breaking, Defense24.com, The New Times, Kigali Today, Igihe, Imvaho Nshya, Tarifa Rwanda n'ibindi aho byandika ko Perezida wa Pologne Duda yahamagariye urubyiruko rw'u Rwanda kujya kwiga amasomo y'igisirikare mu gihugu cye arwizeza kuzakura ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru bwakwifashishwa mu kurinda u Rwanda. Yabivugiye mu kiganiro we na Perezida Paul Kagame bagiranye n'abanyamakuru ku wa gatatu w'iki cyumweru nyuma yo kuganirira mu muhezo. Perezida Duda yabwiye abanyamakuru ko Pologne n'u Rwanda bifite amateka ajya gusa bityo ko kwifatanya kw'ibihugu muri gahunda zigamije iterambere bikenewe cyane kandi byakoroha. Yagize ati nta gushidikanya hano mu Rwanda hari inshuti zatwumva tukagera ku iterambere twakubaka umubano ukomeye hagati y'ibihugu byacu mu gihe kiri imbere. Uyu mukuru w'igihugu cya Pologne yanagaragaje ko igihugu cye cyiteguye kuba cyaho gufasha u Rwanda mu gihe hagira ikiruhungabanyiriza umutekano. Ati u Rwanda rugize ibibazo twaruha ubufasha. Turi mu biganiro bijyanye n'uburezi burimo amasomo y'igisirikare kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda ruzabe rwiteguye kurinda igihugu cyarwo mu gihe hari uwashaka kugitera. Dushaka guteza imbere ubufatanye bwacu mu bya gisirikare nicyo naganiriye na Perezida Kagame. Perezida Kagame nawe yavuze ko ubufatanye bw'ibihugu byombi ari ingenzi hashingiwe ku mateka, imikoranire ndetse n'icyerekezo ibihugu bifite mu nzego zitandukanye. Yongeyeho ko icy'ingenzi ari ugushimangira ubudatsimburwa mu kubumbatira umutekano w'abaturage b'ibihugu byombi. Ati ndibwira ko hari byinshi buri gihugu cyakungukira ku kindi cyangwa se twakungukiramo naho umwe yakunguka cyane kurusha undi kubera ubushobozi butandukanye. Icyangombwa ni ugukorana tureba imbere hagamijwe inyungu zacu twembi. Hanyuma ibihugu bigendeye ku mateka, imiterere, amasomo ku mpande zombi ndetse n'umusingi wubatswe byarushaho kudukomeza mu rwego rwo gukumira ibindi byago byatubaho cyangwa se tukabasha kubirwanya neza igihe bitubayeho, ariko byose bigomba gushingira kuri uku kubyumva ndetse no kubaka ubushobozi bukemura izo mbogamizi zose. Muri The New Times n'Imvaho Nshya aho banditse ko u Rwanda na Pologne basinyanye amasezerano mashya y'ubufatanye. Ni umuhango wakurikiranwe n'abakuru b'ibihugu byombi w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Pologne Sebastian Duda, akaba hari amasezerano arebana n'ubucuruzi n'ubufatanye mu by'ubukungu hajyanye n'ikoranabuhanga rifasha mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kurengera ibidukikije, ubumenyi bw'isi ndetse n'ingufu jondanye. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda na Pologne bifitanye umubano uhamye ushingiye ku bucuti n'ubufatanye bumaze imyaka myinshi, maze agira ati guverinoma ya Pologne yatanze umusanzu ufatika mu iterambere ry'igihugu cyacu kandi twaranyuzwe. Urugero rufatika ni ubufasha bwa Pologne mu burezi bw'abana bafite ubumuga bwo kutabona biga Kibeho. Iki kigo cyatangiye gutanga umusaruro mu buzima bwa benshi. Icyo si ikintu cyo kurenza ingohe, bityo turabashimiye. Akisavera dusubiye ku ngingo y'umutekano w'u Rwanda mu gitangazamakuru Igihe naho banditse ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta yijeje umutekano usesuye w'u Rwanda imbere y'ibikangisho bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Biruta yabigarutseho ku itariki 3 z'uku kwezi kwa kabiri ubwo yaganirizaga abitabiriye Rwanda Day Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yabwiye abari bayitabiriye ko umutwe FDL rucumbikiwe muri Kongo Kinshasa ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda, bityo ko rwafashe ingamba zatuma rudahungabana. Yagize ati nubwo u Rwanda rushaka amahoro kandi rwifuza ko ibisubizo bya politiki ari byo byakemura ibibazo byo mu karere, ingamba zikwiye z'ubwirinzi zashyizweho kugira ngo turinde ubutaka bwacu kandi nta muntu ukwiye kugira impungenge ku mutekano w'u Rwanda. Yanatangaje yuko u Rwanda rwafashe ingamba zarufasha gukumira icyagerageza cyose kuruhungabanya giturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugabutumwa ukomeye w'umunyamerika Rick Warren nawe agira ati u Rwanda rukwiriye kurwanirirwa. Inkuru ya Kigali Today iravuga yuko Pastor Rick Warren yasabye urubyiruko rw'abanyarwanda batuye mu mahanga kurushaho kugira uruhare rufatika mu guteza imbere igihugu cyabo no kugira umutima wo kukirwanirira. Pastor Warren yagarutse kuri izo mpanuro mu butumwa yatanze mu buryo bw'amashusho cyangwa video yageneye abanyarwanda bari bitabiriye Rwanda Day Washington DC mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri. Pastor Warren muri ubwo butumwa yashimangiye ko abanyarwanda cyane cyane urubyiruko bakwiye kwiyemeza gushyira imbere umutima wo gushikama bagaharanira ko igihugu kigera ku iterambere. Yagize ati kijondanye ati mu myaka 30 ishize u Rwanda nicyo gihugu ku isi cyagize inkuru y'agatangaza mu mateka y'ikinyejana cya 21. Nta kindi gihugu kigeze kiva kure ngo kigere aho kigeze mu buryo nk'ubu bwihuse. Nagiriwe amahirwe yo guhamya impinduka za sosiyete yari ivuye mu bihe by'amakuba
ya jenoside yakorewe abatutsi. uyu muvugabutumwa w'icyamamare akaba n'inshuti magara y'u Rwanda yakomeje asaba urubyiruko rw'u Rwanda kurushaho kwimakaza umuco wo gukorera hamwe mu guteza imbere igihugu gifite ejo heza hazaza ndetse no kukirwanirira. ati u Rwanda rukwiriye kurwanirirwa, murabizi neza, murasabwa guhora iteka mwiteguye kururwanirira. Yakomeje agira turebye ingano y'u Rwanda, amateka n'ubusumbane bugaragara ku isi, mukwiye guhorana umutima wo gushikama mukarwana, muharanira gukora ibyiza, ubutabera ndetse no kwishyira ukizana. Pastor Warren yahaye urubyiruko urugero kuri Perezida Paul Kagame umaze imyaka 30 ashikamye mu guharanira kurwanirira u Rwanda, maze abasaba gutera ikirenge mu cye bakazirikana agaciro igihugu gifite. Yavuze ko urubyiruko rw'u Rwanda ruri mu mahanga rufite imbaraga zo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo, kabone n'ubwo baba batagituyemo, bagahanga imirimo binyuze mu ishoramari, guteza imbere uburezi, ibikorwa by'ubugiraneza, gusigasira umuco no kuba abavugizi b'igihugu cyabo. Tutaratandukira cyane iyo ngingo, Perezida Paul Kagame nawe yavuze ko uko wava mu Rwanda kose rwo rutakuvamo. Yagaragaje ko Rwanda Day ijya gushyirwaho muri 2010 kwari kugira ngo abanyarwanda bari mu bice bitandukanye by'isi bakomeze kugirana umubano wa hafi n'abo basize mu gihugu cy'inkomoko. Ashimangira ko abanyarwanda baba mu mahanga bagomba kumenya ko nubwo bava mu Rwanda rwo ruzabagumamo. Inkuru yagarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo n'urubuga rwa RBA.co.rw ikomeza ivuga ko Perezida Paul Kagame yagize ati uko wava mu Rwanda kose ukajya aho ushaka ntabwo u Rwanda rukuvamo, rugumana nawe. Birashoboka ko iyo ugumanye narwo mu buryo runaka ari byiza kuri twese, ni byiza ku Rwanda, ni byiza kuri wowe, ndetse birashoboka. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagaragaje ko iyi ari yo mpamvu buri gihe yabonye umwanya hategurwa ibi birori bya Rwanda Day. Agaragaza ko byagiye bibera mu bice bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Uburayi n'ahandi, ndetse ashimangira ko bizakomeza gutegurwa Xavier. Perezida Paul Kagame kandi yahaye umukoro urubyiruko rw'u Rwanda, harwereka ko harwo igihugu cyishingikirijeho ndetse kirwizeramo ubushobozi, ndetse kikumva ko rwarezwe mu buryo buzagira umumaro kandi bugashyira u Rwanda aho rukwiye kuba. Ati ni inshingano zanyu, ayo ni amahitamo mugomba gukora kandi ntabwo nzi impamvu mutahitamo neza. Ati ntabwo nzi impamvu mutahitamo neza. Mu Budage hatashywe urwibutso rwa mbere rwa jenoside yakorewe abatutsi jondanye. Iyi ni inkuru y'igihe ivuga ko mu gihe u Rwanda rwitegura kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Iyi ni inkuru y'igihe ivuga ko mu gihe u Rwanda rwitegura kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, mu Budage hatashywe urwibutso rwa mbere muri iki gihugu nyuma y'igihe kinini byifuzwa. Muri uwo muhango wabaye kwa kabiri tariki 6 z'uku kwezi kwa kabiri, Perezida wa Ibuka mu Budage Kayitesi Judanse yabwiye igihe ko banejejwe cyane n'iyi ntambwe yo kugira urwibutso muri iki gihugu nyuma y'imyaka 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ibaye. Akaba yaragize ati uyu ni umunsi w'amateka kuri Ibuka mu Budage, kuba tubashije kubona urwibutso mu gihe abanyarwanda bitegura kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Ambasaderi w'u Rwanda mu Budage Igor Cesar yavuze ko Ubudage ari igihugu giha agaciro kwibuka jenoside kandi mu buryo mpuzamahanga atari gusa ku bene gihugu baho jenoside yabereye. Ati abayobozi ba hano berekana ko jenoside ari ikintu kigomba kwibukwa aho ariho hose ku isi. Bumva ko jenoside yakorewe abatutsi ari icyaha n'Umudage agomba kwitaho. Ibi rero bikaba ari igikorwa cyerekana ko hano mu Budage bumva ko bagomba kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, kandi bakumva ko atari igikorwa kigenewe gusa abanyarwanda, ahubwo ari igikorwa kigenewe umuntu wese. Ambasaderi Igor Cesar yasoje avuga ko nubwo intego isi yari yarihaye ko nta jenoside izongera kuba itagezweho, ariko nibura ngo hari intambwe ibiterwa mu kuyikumira iyo hubakwa inzibutso mu bihugu itabereyemo. Magingo ya rero u Rwanda rumaze kugira inzibutso za jenoside zirenga 20 mu bihugu bitandukanye ku isi, harimo ibyo ku mugabane w'Uburayi, Canada no muri Afurika, ndetse zirakomeza kwiyongera uko amahanga agenda arushaho kumva no guha agaciro jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda jondanye. Izi nzibutso zikaba zifasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batuye muri ibi bihugu n'abandi bose babyifuza kubona aho bibukira abatutsi bishwe mu 1994, ndetse no kubera imfashanyigisho urubyiruko n'amashuri bikaba imbarutso yo kuganira ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo itazongera kubaho ahandi ku isi. Reka duhindure ingingo twerekeza amaso ku rubuga rwa worldpress.com aho banditse yuko abarundi baba mu mahanga basabye perezida wabo Ndayishimiye gufungura imipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Ni itangazo ryasohotse tariki 6 z'uku kwezi kwa kabiri, ryanditswe kandi risinywaho n'ihuriro ry'abarundi baba mu mahanga FODIB na ABC rigizwe n'ababa muri Canada, ryasabye perezida Evariste Ndayishimiye gufungura imipaka y'u Rwanda n'igihugu. Ayo mahuriro yombi agaragaza ko perezida Ndayishimiye yagombaga kubanza mbere na mbere gusaba inteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u
uburenganzira bwo gufunga imipaka tariki 11 Mutarama uyu mwaka. Xavier iryo tangazo rikagira riti icyemezo gihutiyeho cya Perezida Evariste Ndayishimiye cyo gufunga imipaka y'u Burundi n'u Rwanda kirasa n'icyagendeye ku cyifuzo cya Kinshasa kandi nta ntamwe gihuriye n'inyungu z'abarundi. Kuyifunga ni igihano ku barundi cyane cyane abaturiye umupaka, si kubari ku butegetsi. Aba barundi bakaba baribukije Perezida Ndayishimiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifitanye ibibazo n'u Rwanda ariko yo itigize ifunga imipaka kuko byari kugira ingaruka ku batuye ibihugu byombi. Bakagira bati nubwo u Rwanda rufitanye ibibazo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta baturage b'abanyekongo bagize icyifuzo cy'uko ubuyobozi bwa Kongo bwafunga imipaka kugira ngo urujya n'uruza hagati ya Goma na Rubavu ruhagarare. Basabye Perezida Ndayishimiye kwisubiraho agafungura imipaka y'u Burundi n'u Rwanda kugira ngo abatuye muri ibi bihugu bagenderanirane kandi bahahirane. Ati twebwe abarundi duhuriye muri ABC na FODIB tugaragaje akababaro dusaba Perezida Ndayishimiye kwisubira akareka abavandimwe batuye mu bihugu byombi bakajya basurana banahanahana ibitekerezo kuri gahunda z'ubukungu. Mu gihe ibihugu bitabanye neza babona igikenewe ari uko byakemura amakimbirane bifitanye byifashishije inzira y'amahoro n'iya diplomasi zateganijwe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'uw'akarere k'ibiyaga bigari. Reka duhindure ingingo nanone. Perezida Paul Kagame yavuze ko nyakwigendera Hage Ngobe wari perezida wa Namibia akaba yaritabye Imana ku cyumweru tariki 9 z'uku kwezi kwa kabiri azize uburwayi bwa kanseri azahora yibukirwa ku buryo yaharaniraga ko Afurika yunga ubumwe. Ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru The New Times ariko yanagarutsweho n'ibindi binyamakuru bitagira ingano birimo Point, France 24, Africa News, CBS News, The Straits Times, The Durango Herald, The East African ndetse na The Namibian. Biro bya Perezida wa Namibia nibyo byemeje aya makuru bisobanura ko Perezida Hage Ngobe yapfiriye mu bitaro bya Lady Pohamba biherereye mu rwa mukuru Windhoek hari hashize ibyumweru bibiri. Ibi biro bitangaje ko Ngobe yasanzwemo kanseri. Bukeye bwaho yarayabitswe ko yitabye Imana. Perezida Paul Kagame ku wa mbere w'iki cyumweru yihanganishije umugore wa Ngobe, Monica Gayingos, n'abaturage ba Namibia aboneraho kuzirikana ubutwari bwaranzuye umukuru w'igihugu cya Namibia. Yagize ati ndihanganisha cyane mushiki wanjye Monica Gayingos, umuryango we wose n'abaturage ba Namibia kubwo kubura umuvandimwe n'inshuti yanjye Perezida Hage Ngobe. Imiyoborere ye binyuze mu rugamba rwo kubohora Namibia, gukorera abantu be ataruhuka n'umuhate we wo guhuza Afurika bizibukwa kugeza mu biragano bizaza. Ngobe wari ufite imyaka 82 y'amavuko yari perezida wa Namibia kuva muri 2015. Umwanya yagiyeho avuye kwa minisitiri w'intebe yari amazeho imyaka isaga 2. Hashingiwe ku itegeko nshinga rya Namibia, Dr. Hainangolo Mbumba wari vice perezida wa Namibia kuva muri 2018 niwe wahise asimbura Ngobe ku mwanya w'umukuru icyo gihugu. Presidence ya Namibia yatangaje ko Dr. Mbumba yarahiriye izi nshingano kuri icyo cyumweru umunsi Ngobe yitabiyeho Imana kuva kwa mbere w'iki cyumweru, kandi aho muri Namibia bari mu cyunamo kizageza igihe bazashyingurira nyakwigendera Ngobe, ariko itariki yo ntiratangazwa. Xavera hategetswe ko ibendera rya Namibia ryururuzwa kugeza mu gicagate yaba imbere mu gihugu ndetse no muri za ambasade zose zacyo mu mahanga. Nakomeza ruhukire mu mahoro. Turacyabasomera ibyasohotse mu nyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye. Reka twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda jondanye. Turahera kuri iyi nkuru ivuga ko ubuzima mu isi ya none bwabaye umuriro utazima wa buri munsi ku bantu babarirwa muri za miliyoni nyinshi bagotewe mu ntambara z'urudaca hirya no hino ku isi, aho icyita rusange cy'uwo muriro utazima urangwa n'impfu n'inzara. Nk'uko byanditswe na UN News, Africa News, VOA News na BBC News Africa, iby'ubuzima bw'umuriro utazima byatangajwe ku wa gatatu w'iki cyumweru na Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, ubwo yari imbere y'inteko rusange yawo ayigezaho iby'ingenzi ashyize imbere muri uyu mwaka wa 2024. Yagarutse cyane ku bibazo by'ingutu byugarije abantu benshi hirya no hino ku isi jondanye, kandi ngo benshi muri bo ni inzirakarengane z'abasivile. Bwana Guterres ati iki? Ati hari umubare udasanzwe w'abantu bahunga ingo zabo bagiye gushakisha hari umutekano. Abo nibo banyotewe no kubona amahoro. Dukwiye kubumva no kugira icyo dukora. Ubu tugomba gukomeza guharanira amahoro mu bice bitandukanye by'umubumbe dutuyeho.
rw'ikirenga. Komisiyo y'amatora ivuga ko atabashije kwegeranya amasinya ibihumbi 100 by'abamushyigikiye kuko ngo yatahuye ko 15% by'ayo masinya yuzuyemo amakosa. Ubundi ngo amakosa ashobora kwihanganirwa nangana na 5%. Mu gusoza iyi nkuru ikavuga ko Vladimir Putin uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2000 ari guhabwa amahirwe yo kuzatsindira manda nshya y'imyaka 6. Nyuma kandi y'ivugurura ry'itegeko nshinga ryo muri 2020 Putin ashobora kuguma ku butegetsi kugeza muri 2036 ubwo azaba afite imyaka 84 y'amavuko. Ubu Putin yifitiye imyaka ye y'amavuko 71 ni yafite. Uyu Perezida Putin na mugenzi w'Ubushinwa Xi Jinping bashinja Leta z'Ubumwe za Amerika kwivanga mu bibazo by'ibindi bihugu nko muri Taiwan ku ruhande rw'Ubushinwa no mu ntambara ya Ukraine ku ruhande rw'Uburusiya. Banashinje kandi Leta z'Ubumwe za Amerika gushaka gukumira Uburusiya n'Ubushinwa. Nk'uko byanditswe na CCTV, L'Express, Global Times, La Libre Belgique, Mediapart, La Presse na L'Orient le Jour, ibi byavugiwe mu kiganiro kuri telefone aba bagabo bombi Xi Jinping na Vladimir Putin bagiranye ejo bundi kuwa kane. Uretse kwamagana iyo politiki ya Leta z'Ubumwe za Amerika yo kwivanga, Xi na Putin muri icyo kiganiro cy'ubucuti cyamaze isaha yose bongeye kwemeza ko ibihugu byombi bishyigikirana ku bibazo bikomeye bishobora kubangamira inyungu zabyo. Abakuru b'ibihugu byombi kandi baniyemeje kurushaho gukorana bya hafi kugira ngo bashobore guhangana na politiki yo mu burengerazuba bw'isi irangwamo no kwivanga ndetse banaburizemo ubwiganze bwa Leta z'Ubumwe za Amerika mu bibazo byo ku rwego mpuzamahanga. Jondanye ibi biganiro hagati ya Xi na Putin byanabaye n'umwanya wo kwifurizanya ishya n'ihirwe mu mwaka mushya w'Ubushinwa witiriwe Dragon, ukaba watangiye kuri wa gatandatu tariki ya 10 Gashyantare. Umwaka ushize w'Ubushinwa wari witiriwe urukwavu. Mu gihe abandi ukwezi kose kwihiritse n'ukundi kwenda gucagata abandi nibwo binjiye mu mwaka. Reka dusubire muri BBC News Africa na Africa News tunasoza iki kiganiro aho dusanga inkuru ivuga ku kintu cyose wamenya ku gikombe cya Afrika cy'ibihugu kandi 2023 kimaze ukwezi gikinirwa muri Cote d'Ivoire, aho umukino wa nyuma uzakinwa ejo ku cyumweru saa 4 z'ijoro hagati ya Cote d'Ivoire na Nigeria, ibihugu byombi byo muri Afrika y'Iburengerazuba. Cote d'Ivoire yageze ku mukino wa nyuma finale isezereye Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri kimwe cya kabiri, aho yayitsinze igitego kimwe ku busa. Irashaka igikombe cy'ubugira gatatu kiyongera ku byo yamaze guterura mu 1992 no muri 2015. Iyi Cote d'Ivoire ibaye kandi n'igihugu cya mbere cyakiriye imikino ya CAN kibashije kugera kuri finale kuva Misiri yatwara CAN yari yakiriye ku butaka bwayo muri 2006. Iyi Misiri ni ifite CAN nyinshi kuko ari 7. Nigeria irashaka CAN ya kane nyuma y'izo yatwaye mu 1980, 1994 no muri 2013. Nigeria igeze ku mukino wa nyuma yo gusezerera muri kimwe cya kabiri Afrika y'Epfo kuri penalty enye kuri 2. Igihe gisanzwe amakipe yombi yari yaguye miswi y'igitego kimwe kuri kimwe. Jondanye Repubulika na Demokarasi ya Kongo na Afrika y'Epfo baraza gukinira umwanya wa gatatu guhera saa 4 z'ijoro kuri wa gatandatu. Cote d'Ivoire na Nigeria byari mu itsinda rimwe rya mbere, aho umukino wabihuje Nigeria yatsinze kimwe ku busa bwa Cote d'Ivoire. Ese Nigeria izongera ibikore Jondanye cyangwa ni umwanya wa Cote d'Ivoire wo kwihimura? Akasavera no kubitega amaso tugategereza ifirimbi ya nyuma. Gusa amakipe yombi Jondanye ntabwo yari mu yahabwaga amahirwe yo kugera ku mukino wa nyuma. Ayashyirwaga imbere n'ayahe? Ni Senegal ifite CAN iheruka yavanye muri Cameroon, hakaba Maroc yagarukiye muri kimwe cya kabiri mu gikombe cy'isi giheruka cyo muri Qatar 2022. Hari kandi ibihugu bya Misiri, Ghana na Cameroon nabyo byahabwaga amahirwe menshi. Ntabwo ayo mahirwe byahabwaga ariko yaje kubisekera, ahubwo habayeho gutungurana cyane muri CAN 2023. Ni cy'abantu bita ngo umupira uridunda. Iyi CAN yitabiriwe n'amakipe 28 yaragabanyije mu matsinda 6. Ni mu gihe CAN iheruka yarimo amakipe 16 gusa. CAN ya 35 yizabera muri Maroc mu kwezi kwa gatandatu no kwa karindwi muri 2025. Ni mu gihe iyo muri 2027 izabera mu burasirazuba bwa Afrika mu bihugu bitatu aribyo bihe Uganda, Kenya ndetse na Tanzania. Reka twanzure gutyo. Nuko twanzuye rwose tunabashimira kuba twabanye namwe muri iki kiganiro. Ukomeze mugire ibihe byiza mwumva Radio Rwanda, twebwe turatashye. Nitwa Nyirarukundo Xavera. Bari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Ibihe byiza. Ciao ciao.